Ta posnetek je z avtobusne postaje v Marseju, iz katere jaz grem v Montpellier danes. Od nekdaj so mi golobi bili zelo zanimivi. Ne vem zakaj, mogoče ta njihov pogum. Par let nazaj sem gledal en dokumentarec. V tem dokumentarcu je bila razlaga o enem mestu, ki je bil zelo naseljen z golobi. In en možakar je razlagal o teh golobih. In je rekel en tak zanimiv stavek. Rekel je, da so golobi, da je njihova največja prednost, hkrati njihova tudi največja slabost. In to je pogum. In pol je razložil, da hkrati zaradi tega njihovega poguma, da jih ni nič briga, da povsod grejo, marsikaj dobijo za jest, marsikje so, ampak da tudi velikokrat zaradi tega umrejo, posebej v tej vodi, v tem mestu, ker so bili neki aligatorji tam in potem so jih žrli. Ampak ta njihova neustrašnost se nadaljuje. In zato so mi golobi zanimivi. Pridem jaz v Montpellier. In sem očaran. Zelo en tak umirjen mest, zelo lep. Ni gužve. To je neko študentsko mesto in praktično je prazno, ni veliko turistov. Začnem iskati svoj hostel.
In imam kar za hoditi. Ene pol ure, če ne 45 minut, moram hoditi. Ja, Montpellier me je že tukaj začel navduševati. Všeč mi je bila ta njihova razporeditev. Metroj sred ceste in tako zeleno po teh tračnicah in potem še avtomobili in pešaki. In tle sem kar užival na tej poti. Vmes se ustavim v trgovini, da si kupim za pit. Tle v to trgovino sem si šel po vodo in gre naprej. In hodam, pridem do stavbe, ki je nek muzej, spominski muzej Alberta Camusa. Camus, ki je napisal Tujca in jaz sem zdaj tujec v Montpellieru, tako da to mi je bilo zabavno. Pa Camus mi je en izmed ljubših filozofov, ker govori o absurdnosti življenja in da se mu prepustiš. In tle nekje naj bi bil moj hostel. Ja, pridem jaz sem. In to je neko gradbišče in se sem gradijo neke stavbe. In tle je nekje moj hostel. In sem ga začel iskati. Do ene stavbe lahko prideš, do druge ne moreš. Tako da sem se malo tle zgubljal. Ampak pol sem pa našel en hotel, nisem bil ziher, da je to moj, pa sem šel not. Evo, na novem hostlu. Čakam Francoze, da opravijo. Ampak zgleda pa fancy šmensi, sploh nisem vedel, da sem prav. Ful lepo je, en boljših hostlov, sem jih videl. Smo zrihtali sobo in pridem v sobo not in mi je kar lepo. To je top. To je top. To je vrhunsko, pride. Mejna soba, ampak so dobro narejeni celi. Zaščiten si. Tako, vrhunska stvar. Vrhunska stvar. Če sem prav. Number 5. Kar nekaj časa v tej sobi jaz počivam. Iščem, urejam za pot naprej. Rezerviram si za Barcelono, prevoz, prenočišče. In v vsem tem zgubim kar veliko časa tle. Dosta mi je tega googlanja, bukiranja in se odločam iti raziskovati po hostlu. Pridem do dvigala in ugotovim, da ima hostel bazen na strehi. Poleg tega še nek vrt. Cela zabava. To sem bil kar jezen. Kar nekaj časa sem sedel tukaj, da sem sprocesiral to jezo zaradi bazena. Ko sem se umiril, sem se odločil iti na en sprehod, da vidim, kaj ima ta čudoviti Montpellier še za ponuditi. In začnem hoditi. In mi je kar všeč, kar vidim. Zelo taka lepa arhitektura mi je v Montpellieru. Lepe stavbe, lepe garaže, lepe ulice, lepi parki. Ko sem pogledal vse te lepe stavbe, ulice, res me je očaralo to, sem slučajno naletel na ta park.
promenada de neki. Sprehodam se po tem parku in ugotovim, da je to zelo lep park in da je tak umetniški, glasbeni. Tam nekdo na kitaro igra, nekdo na bobne, nekdo samo sedi. Pridem do enih stopnic in tam se usedem, da bom gledal sončni zahod. Medtem prideta dva, ki sta bila v hostlu v Marseju. Neka dva Avstrijca in sta tudi prišla v Montpellier in se začnemo pogovarjati in mi povesta, kakšen dan sta imela. Ukradel je nekdo telefon enemu. In potem sta imela tisto, da poiščeš, kje je ta iPhone, in sta prišla v neko zajebano četrt, skoraj sta bila oropana, nekako sta šla in si pač kupil nov telefon. Ampak je bila zanimiva zgodba, ker jaz sem mislil v Marseju, da so mi ukradli majico. Nisem pomislil, dobro, boš majica, ka telefon. In potem dejansko so enemu telefon ukradli. Tako da še malo smo se pogovarjali, počakam sončni zahod in vsak svojo pot. Jaz štartam proti hostlu, po tem parku hodim. In vidim, da prihajajo eni glasbeniki. In se usedem, počakam, oni se pripravijo in začnejo špilati in je nek francoski rap. C'est malsain, bref, tant à faire, tu veux savoir, je me hais, je te hais, et peut-être que tu perds patience, patient, mais moi il me reste toutes ces questions, même si je t'aime maintenant plus finir, j'ai fait mon choix, je préfère écrire, j'insterai de face te regardant, mais au fond je le sais, je ferai semblant, en fait pour tout te dire, je préfère en rire, essayer de me lire, continuer à Ful dober. In jaz tam ostanem in kar nekaj časa sedim, poslušam jih, zabavam se, plešem. Tu joues au poker au casino, tu te drogues dans ton dealer, boulimique dans ta dos, alcoolique, t'as ton dessert, pervers, la coupe à 20 balles, tu veux mourir. J'aime pas l'entreprise, par l'autre collège, je t'applique. Ensuite, chacun notre place, pour plus tard, c'est toi, ça baisse des générations, je suis là, tu rates pas, on en faire dans des boulots de merde, déjà bande à l'échelle, laisse pas dans mon pays, continue-moi par la chose, les frappes, le ventre, levé, dans les casques, tu prennes la pause, l'argent, le système, tu vas entretenir dans le rêve, un jour, attention à servir tes semblables. Quand tu tuerais ta problème pour de l'argent en parlant des armes, je suis trop con, mes crèves vont aller pas. In proti koncu tega pride en ta njihov član in neki hodi naokrog, nosi CD-je in pride do mene, jaz imam 5 evrov v žepu, sem vzel sabo, da imam. In on mi tako CD in nekaj mi govori in jaz tako, sorry, no money. In on tako, you give? You give? In jaz tako, no money, a vem, da imam 5 evrov. You give. In v bistvu je s tem on govoril, da on meni daje. I give you. In jaz vzamem un CD in tako začnem se slabo počutiti, ker vem, da imam 5 evrov v žepu. In čez 10 minut grem do njega in mu tako dam 5 evrov. Hey, I just found 5 euros in mu dam. In je bil ful vesel. Tako da sem dobil njihov CD in so mi polepšali ta večer zelo, sem se imel zelo lepo.